His Impact TV Kuki channel hi. Kaima Seiminlal Kipgen in agenda Manipur discussion are nabon chawin lem na kahin nei na hi. Aji sami tarik somni la ko ni a to se na nakito ana Barak River ana mulim sa puel mango manglen go sing son sule pi let thai khulhing sing son sule chanu thai khulhing chanu themngai hling sing son Kaimai village to same subdivision Tamenglong district nga to se na anato chung sanga hi tunia hi cha hi ki holim na hin nei diwa hi in so ki holim naw masangin Impact TV Kuki channel thalangin ama ho to se to ho chunga jong lung hempi na hong ki phongin hi tunia hi chi topic ngai ga ta lang diu chu hi le Chadong tragedy and Kaimai river tragedy tidan chu Chadong nga jong thil so khat namin chule tu sungai ho Kaimai ya jong thil so khat hi ana umin hi chitani hi tu ni neu cha compare hin bol di wa hi in chile hi chi sung sa ki ho na ding hin tu ni ai ho Impact TV Kuki channel studio age sa hung pan pi ho su ta lang na hin na ing kating ama sa penin pi Hatlhing Doungel executive member ADC 10 Phaitol Constituency Tamenglong Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lem na kahin nei na hi ani na pu Kamthang Haokip president KKL Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lem na kahin nei na hi sule athum na pu Ngamminlun Kipgen Ex-Corporator IMC Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lem na kahin nei na hi ai la hin tuin ama sa penin ki holim na discussion so ana pan paising taw hitin tua ama sa penin pi Hatlhing Doungel ADC 10 Phaitol Constituency Tamenglong aba ko ma su iga het no mo se hila hi chi thil so hi thak ke lam ai lo le thak lam hung ti chi ding ti dan di o hi ta inna ai len hi chi hi S and ADC khat na hi na chung so na hi tu chana government in IPT de ha na sa na anei ham ahi lo le anei lo ham ai lo le izan ge apha hitam tidan deu khat suneu khat ni hin sai pi deu ham ka ki pa e amasan tunia tabang Impact TV holim thei dinga phat hin pi Impact TV channel chunga ki pa thu kan seyin hi ye ani channa ye se hunga kaloi ten ni pu Kamthang Haokip KKL General Headquater chuting le now Ngamminlun Kipgen formal IMC amani chunga yong ki pa thu ka ga seyin hi ye tua ihung ki dong Kaimai ya khwa wang sit na tu sopi manglen go aloi nu achanu in hitabang hello ka thil so wang si na tu na thu don lo wa hin government lang sa ya henge ga gel ding chun don lo dai lo wa ki danin ana nai a hin la hi chi government ho in e don lo now e boy pi lo now hi ka ven a hi le a government dong chu I wang si na lut win hi chi e ho thi lai ta hin minister MLA khat jong in phala lovin boina zat chom government thu dola ji in kenong khat jong ka ki mu pi thei pun a hin la civil society ulanau tam ta in a hin ki tho pi win KKL General Headquarter hi in KKL Jiri and Tamenglong hi in chuting le TSA Jiri and Tamenglong KSO chuting le KWU zat chom hin sei jolo ki tho pi na pan pi na tom ngai na hin sovin hi cho chu to pan a hin ke la khomin he ti chun ahung ki che in chapang ne lo don lo wa hoding hin ngai tu loi a hi lo le thi la man na chunga alung po di loi he ti chun police langa jong a thi ni win sport in Korea ki solin police ho nong tom ngai ta nei chi pi win ye chun Tamenglong SP tiang le to sim OC tiang le official in charge la ho yo se chunga hin ka ke pa tho win he ye mabana he ti chun
KKL General Headquater hoto jiribam lang Phaitol area lang Tamenglong lang ako aki hetu naw dungjujin heti chun chapang ho kithopi theina ding thil nge na ahilo le thum na ti ho hi aphat cha in aki bol thei po in ahin la pathin lungset na le pathin panpi na yalin Tamenglong district chunga DC Ravindal ahi in chuting le SDO Pautin Sei Kipgen MCS amanin jong tom ngai ta in amun na jong Pautin Sei Kipgen jong amun ta stam ho jong asolin sport in kori in ama ta sa ta jong agachi in abana KKL hoto KWU hoto chuting le Kuki volunteer timayute ama holoyin jong media tampi hin puyuwen heti chun kai mai khuwa ka kimutowin chate naute hot ngai lut na jalin ka kisu to wahin media kadai che ka kiseiwen heti chun government nu la pa in eja pi powe wang katinom poi eja pi we e ngai pi we tu hin pathin lungset na jalin hechi ama ho thuma dinga government in ahin gun eho pawa ki seile lung man ti de hin na eho pau thieng set na chu hai chi ho yong hi mu ding in ahung ta in hi cho hi ho ya hung kun ham itia hi le KKL KWU Kuki volunteers ho TSA KSO chuting le SDO DC abon cha pan khom na ya la chu honorable Seiminlal a government boil he hen lang ama jong kisalel he jong le lung boil he jong le hi chi sanction hi e bol pi di win tai ti hi ges ho le mi pi ho het thei dinga ka ga sei do he ka ki pai ki pa he zingin tu hum ki sei chu hi le apet chen government in anadon hi zong le na aima lo aim ho iki tosat nova IPT de ha iga ki pun khom wa thil iga bolo chu izan ya hoi hitam na hengi chipet chen government an boy kha zong le ai hoi in recruit government iga backup ho so ho ya hoi he na hi ti hi society khat iga ho hi ki paum ta hi in i khat p ADC na sai bang chun KKL khut hi azau hi alin le zingin na hi le tu in pu Kamthang Haokip president KKL general headquarter ama ko man ga dong pai jing ho hitin tu chunga hi pitida hi thil sona chung sang hin KKL hin thil ha bol he in helping hand is every angle a gon in thil ama ho family ading hin ha bol ti thu ki zain ai le hi chung sang thu hi ichan ya pan KKL hin an la ham ichana phachum ham ti dan de hem neu khat ne ga ta lang pi thai diu ham Pai masan tuni impact TV Kuki channel a gesai to home pi ho in chuting le lai monai ren sei gon pi ho chunga ka ki pana kain sei masain KKL ti chu Kuki Khanglai Lawmpi ti hin KKL hin pan la na ti chu ke ho ti mai tang te ka motto chu hi le KKL motto chu hi le helping the helpless pan pi ngai te pan pi ti hin na he cha kun hin ke ho hin district Tamenglong and Ziri zone ki ti to block a kai mai block kaneun Lawmpi block kaneun any thil su boina ha sat na ki thopi na ding ngai cha nam thil hung su ho zo sia hin he cho hi panana ki lazia ki hai ji hin KKL pangkiti chu income source lo ema source ki po do atom ngai na ki suwa mi isa dinga izat ni nam dinga ine igo po do ai thai jung ki po do a pan la ki hin tu chung thil su hin a thu ki za hin KKL kai mai blogin Tamenglong Ziri zone an het sawin Tamenglong Ziri zone ko nin zene headquarter in het sawin he chidung zui chun thupi akinein pan la thei then an la diu a thilung chu iti hol do thei ham ai lo le iti ki thupi them in sung mi ho chu ti chu a pet pe rai pan ki la sai he cha kun chun thilung hi 29 30 ni hin aloi nu
ไทยคนยิงมังเลี้ยนโกลอยนุไทยคนยิงเนี่ยอลวงกิมูอินเห็นละมังเลี้ยนโกโตอาจารย์หนูเทียมไงทิ้งฮีอลวงกิมูนายโลหิที่จากคนจุนแต่เมืองลอนซิริโซนหินกายไม้บล็อกหินจะเตียงเละลงปีบล็อกเกลหินจะเละเกโซแต่เมืองลอนหินจะเละทีเอเซแต่เมืองลอนซิริโซนหินกิถูกข้อมาตาจูอลวงฮอลนัดจูอปัดไว้หินที่จากคนจุนวางปัดตาอิน31นี่หินอิจนูเละอปาจงจูอลวงมูดอินที่จากคนจุนเกลหินที่มีทีมีมังเราเลยวางสินาเกนที่หาสันนัตัวอุบิเหตุตัวหัวที่หัวจะอุสีปันนักกีฬาตัวกิลหนินลงจูอันนั้นสอดทิมตานนวิตานอันนั้นปอมตานที่จงเละกีดานนั่นเละนิ่งสินักกิติเกลาคนนินอุปนนะที่จากคนจุนกุนเทนะกงเว้นอธิลงจูอามาหัวแต่ voluntary เลยจูอันกิปว่ากายหมายส่วนทุเรนที่จิกละกาจอยอินูปีไพตัว MDC อินอาเซตายฮิจากุนจนอามาโตกิจตัวอินอามันจงอาบอลเทจันจุนอาจิจุนนาวเตโฮไอโลเล่มังโกเลียนเล่อลอยนูเล่อิโซปิโนทีนั้นนัตุโฮลอยฮีนุงเล่ ex-Gracia ฮัมไอโลเล่ government ไซคนนักกิทูปินฮัมไอโลเล่อีพีฮัมมุงปอยโมดิงเฮจิจุนตีโฮกิโฮมันนักนักกินเอดงจุยอามาอินกุนจูตาอิน police โฮตัวเซม police โฮอันนั้นเฮดซาอินจากกุนจะมออินควารีนับบอลไปนาวินนะไอ้ที่จันยาจูเกลินปนักกีฬาอินตูหินนาวเตโฮสีนูเลปันเอโลหิตาวินอะไรนูเลปันเอโลหิตาพาจุน government จุนหลังขัดจูinitiative ละนันเตนะพาจุนละนันเตgovernment อาจูกินตาจูฮิตเฮดีป่วยเห็นละเป็ดอาดิงอาจูอีเวดาฮิเลทิลหาสตาเอามินเนโลจะโลเตเกนเทหาสเตอนุอับบาเอาอาจจะเทซีตโลฮิจิดินมุนหงฮีพัดจุนเกลินฮิจิฮีปันปีง่ายเตปันปีโมโตจีปีตกิลฮนินอีติกิบอลเห็นลังฮิเลฮิจากคนนามโหฮีอาลัมปิวอาทิโหทิตาจงเลอดัมไลจังหนาวอาดาลฮะจะปังกุบฮีอาลัมปิวกิเสียมเทดิฮัมตีไงตัวนักกินไอโคมินแต่เมืองลอนซิริโซนหินต่อกิทุจะตัวอินเกี่ยวกับเฮดควอเตอร์มีติ้งกินไอที่จากคนจุนpublic อาคนหิน pressure จูฮิจิโฮฮีอิติปันปีเทียมอิติปันนับปันปีว่าปันนั่นละดิวฮัมไอโลเล่ donation อิติบอลเทียมกี่คนลงก็กิทูปีโนเมตีตั้มปี public pressure อาคนจะกิจะพาดาจูฮิจิพาดาจูมีติ้งหงกินเนี่ย public อาคนอาจู donation ฮีบอลเทนี่ลำปีขัดจูหินกี่กวงฮิว่าจุนอดีตเซนินจวจันปูระหินจุเล่ตะเมงลองนะหินตะเมงลองซิริโซนจงอามอนฮิติมาจุนทูกิปีดงจุยจุนdonation account ขัดหงวินฮิจากคนจุนอามโหตะเมงลองซิริโซนaccount นะจุนก็อีตาบังอากิโทปีเทอากิโทปีโนมสุมเลปายาออนไลน์นาเฮียนลังอินเกสายจงเล่โนมอากิโทปีโนมโหดิ้งอินที่จูWhatsApp หอ news media ละ advertise ของกี่บอลไอ้ที่บ้านจุน general headquarter อินจงฮิลังมาจุนอามุนจุน account ของกี่ห้องอินสุดที่เลยอดีตเซนกี่ป่าวขัดสุดตุจุงgeneral headquarter site ลังอาคนหินกุกี้ข้างไล่หลอมปีไพลินยูนิตกิติจอจันปูระหินดีไพลินยูนิตหอหินรถโซ่ donation จีนาวจักรหัวดิ่งจุนjoin artist gospel join artist หอลอยตะกิโถคอมเมนรถโซมุนตินอันบอลเลยจากคนจุนซุมอัลฮังเปียเซดิง60-70,000ตะบังเฮอันมุดอปันเฮจากคนจุนมิโซสิลุงอันตองขาอินโปสเตอร์หอลิมโฮมจันหอโซสิโจเบนอาร์กิเซียมินจะจุนโดเนตซอนบ็อกซ์ของกิโกยในเลยจากคนจุนมีปีออนไลน์นะพิเทหอนันปีวินไอโลเลยอินเคสสอมนี่จะขัดจันยาพิเทหอนของอันปีวินเฮติจุนฮิวาคนจุนอัมโหปันปีนกิโทปีในตัวของกิปันเฮจิจูฮีเกลินปันกิละเทนะจุนะกิละปันนะจุ
KKL in pan pi ngai te pan pi na ti thu pi mang cha tu sanga pan a hin la naw hi KKL se hilowin backup hin bol mi pi ho zo si zong hin na hi tai ki tho naw he hodinga pt de have very thanuk na ta khat hi in zule hi tabang nga hi pan khomo hi pt de ha ki til kho na khat zong ti taw te nai ho lo ki dop naw khat zong hi in te ki pa le zing in pathin in ma ban zong KKL ma pui zing ta in tin ai le tuin in zo I topic ngau su chadong tragedy iti minats hi chi masanga hi chadong zong hi thil ana suwa chile chizawa hi kai mai zong hi thil hum su a hin na ala tu a hin I topic no hi neu khat ga lut za no hitin pu Ngamminlun Kipgen Ex-Corporator IMC amau ko mai ga do no mong chu hi a hele hi chi sadong tragedy government in pan ala dan le tu a kai mai river tragedy government in pan ala dan chinja PMDC 9 sai bang so okay tun wang a hiti tai na a hepata ve lo le abol ki go ta ve ti wang su thu ki zata hi wang su iga ve na hi le chun on the spot na su chadong te chu ki bol da na min na ai ho hi I phang khat tabanga uma hin hi chi sung sang a hin neu khat na gel dan na hin sai thai ya sanga panelist ni den honorable MDC no Hatlhing hin juteng le KKL president amon pan mun ana se chu ngai ta ben ke point so hi de hi le itil ball paho zo se conglomerate assessment chunga event le chadong to chun compare hin bola aki hebe se nen he chi a chu government chun tu a bole MDC nu na seitan ahin ke kanop lo na khado men chadong chu 29 ni a chu incident 30 ni a chu incident so hen 29 amu chu na athu chadong a chu kati ala ahung so a chu iti tam til MP election yo a he even MP election kiti chu vote hall he ben boy ala tua e ho ke sa he MP election he po e ho he government na sit ki chu wen ong ki hit na chu MP election a chu adi ta chu bui momong diu hin phat yong ane lo din a hin vote hall na dinga chu CM patna anoi lang chan ge a minister cabinet yo se chu achieving aminaga se dingin CM chin deputy CM chin chichung chon IFCD minister pa chin ai chu ma IFCD to kitimat na dam chungchang hi chun achin and adangdang minister chitkeu lo chulo even opposition hoyang achieving hi chu ithang se hi po ahin tunia e ho a ithil so pau he ega iwang CVT when ai government sim ka a hetiven al government sim ka hui zo chu thupiam vote e hola pa chu yam ai lo to chair ki chu a na inama thu boi ki don lo hui chi chu ma factor ju kati he ai jo khat chu le vote hall na dinga chu a ball hin ji chu ball thu ka no me ahin tu a hi election ki chai nunga chair ki chu ni ding pet incident e to khaw hen ale koi chu iwang se don kati ale idei penu chu chiang chu hipun media coverage chong e ho a to a ho kai mai a to chadonga chu ki hen ma civil society civil organization ho chu teng le hichilai lamkai phabe pin panmun analaw hen amon lahi le tu ai thu sim ki phung lo ding ahin tunia ka sei num pen chu hi ale e hon ki ho dinga neidin piu ki ho dinga ka thil sei nei sei piun ta isot do ho Phaitol ho ka tipun thinglanga mi som ni isot to ho chu ipi abol wam ka ti CM in abol ding dol ta bol thu hin he chung chu after a gap of 10 days perhaps a incident to 9 alai hin khatwei civil organization Kuki civil organization chu ta tarik som chu hin ein incident so chu tarik som thum hin it's on 29 na so hin that means gap tam chula tuni date ya the hung kile taw chula ale mantri hung ho chan hung thun be wa je delia pana nga sei thei chula and mind ball hin lang CM chu I know ama prerogative to pena chu chair ki chu pau ai wang delia pana new sign ke thu sei thei chula hi chi chu thu teng chakhat nong ki sei lo wa e ho I wang sit now ji chu he CM in abol de heti wa understood na la that's not how the government should work
จะดงตะบังอาจูอปามาโพดนะมีปีเหตุที่บอลเดียงตัวเฮอิมแพกวางพัดจีว่าอิมแพกงานปูโดทูหินปูโดเทียแล้วเสียมินตัวฟันยังไงบอลปีเดตีจู verbal เลยบ่วินมิดอินอิมูโปวินวางพัดน่าจูตัว SDC นู่นยองกะเซนอโมเห็นอินามุจงไงลุจัดบอลปีทูวิน that's official procedure จะนั่งเล็กเหตุเดียวจู that's not a duty มาจนเหตุจ้าจนเสียทุนofficial ตาหุ่นกิเสดอนึงทิลจูจิจูมีปีนเดียวอาจีจูกับ MLA โหกินโหวตกับยากระสดไก่จนอิตินานูจันงาทูเซลล์ why are they mum ตูจังยาเบียหุ่นโดเตา government เดลียปนะหุ่นโดกำเตาจุล่ะ and fine government เสียมหัวจะก่อยดูเตะ where are the opposition อโมยงหุ่นโดว่าจะเสียมองเหรออะไรจิจูอีพีจีฮัมเทลอินน้ำมุงเฮก็เวทนาเลยวางเสียเปียตัว incident area local MLA ป่ะ where's the local MLA อะไร local MLA ป่ะจูนู้ฮาลิงจู MDC บ่าวจู for that อามา district council member บ่าวจู but อามาจุงอาอัฐนีจูฮิจิ legislative ป่ะ representative ป่ะจู where is he accountability จูมโลจูล่ะ KKL จูจะ social organizationน้ำมันลุงเสียจะทุ่งโพดดอยบ่าวจุล่ะ but it is not his duty อีหอนอีเดียวจู representative vote อีเปียวกุมงาเด้งอีเปียวกุมงาเด้งอีเปียวจูตู้จังยาหุลายมุมกติจูตัวจูเกลินอบอลดิ้งจูชิคลวาลอีเปียบอลเดียว what are the future perspective of those children ตู้เป็นอาจจะ short term ให้บ่าวจู this is very short term ไอ้อะไรตัวจู on top of that เกี่ยจะต่อบ้าเลยตู้อินวางนะ CWC จะหุ่นกิกุมินKKL จุนปันมุนอัลลาจับปังหัวจู orphanage ก็คอยจูไอ้วางเสร็จน่าจะฮิจิเป็ดนะ organize นะตู้เป็ดนะจุดชั้นพูลาดังอัพเป็นอามินในเป็นเอมิเตลาจูตัวสังกามอนเลยจูไอ้วางจู CWC มีเดียหุ่นโตระวังจูอามิไอ้อิเมจจูตาร์นี่สับพอลดีชัดจุล่ะอิติดานี่จิจับปังหัวจูฮิจิมุนาจูกี่คอยเทียมอาจีจ้ามาจู under JJ Act โน่ยน้องปุย JJ Justice Board นี่ recognizable ปุยติวจุล่ะไอ้วางจู government จูอบุยดิ้งไอ้เฮตตาจ้าจูอเป็ดนะจู certifiable to บ่จูไอ้อะไร organization อินเอโฮกิสันยองจูก็หาเวทุบดิ้งจู organization จูอีพีบาเฮดเดอthey might have a certain law but aboli jo koi no yam tel social welfare department ale tu pe na jo social welfare a scheme ho beti bachao beti parao ti no mei ho to no mei u chao ya amo ho jo kon a thai pi to ta jo no ga sei chain ge to a ye chu a scheme chu the reason why KKL chun aboi pi thu ya KKL yong chu chipe na chu e ho he wang sit naw khat chu main wang bol po tin na a ye chu tarik som na ke source head na chu tarik som na hunga chu all student body ho ki home veti chu including KSO TSA GSO even MAR organization yo se chu hi chipe na chu KKL ko ma ka appealative khat wang chu adi lo wang ke po no adi lo wali nei correction lang appealable chu now chu podo hi lai ute will wait for the CMO government chu nga ute tiu chu but ahin silanga chu min student KKL chun abol ding khat chu a nga le hi ja abol thu ahin ikipu them lo dang chu ka ga ti gu the pu hi lai leo chun tuai CM ho hi chi diu hen ada cham lo hel wa ai wang tu a CM chun ai lo government chun phaje sa utan ai chu nu te ho KKL ho chun namit na sin wa hi chi political goal gel lo hel wa phil phobol dana te na chi wo hin ai ilu pholu chu me lai dang ho nam dang hil chun anga di wo hin ai wang chu hi chinia ke ja tu ko ti he na hi chinia chu student organization ga ute ti chu ma chu ithil chi bol lo chapang ho chun gen the thu de ti chu igel piu chi mai the I tha lu le government chu aram se a sei dum ta lo chu la that is the factor ahin tu a chu KKL la hello adang bol ho cha bol hi le katin helloin I sitting MLA ho chun tu chang ge ya chu KKL chu ka ki pa eti wo ai lo wa le henua chu
ADC member nu chu the concern MLA part na ke ho ka boi pe nu na quality acknowledge na bol piu no to credit la ni lo piu chu but still then a society which a boy dan chu ipisa the boy ham tel leadership qualities in nei lo nang le ke chun ba ipi bol de what are the rights ipam ikihelo piu chu la isei di lo chu but anei ho a saying nei ho scheme nei ho it's those representative. We have given them mandate for 5 years. Hichi incident hi ania with tipotin aye chu chi chapangu pho hi let this be a turning point for our representative na I ho want ibol student organization kapo civil but that is not our duty. We are just a litmus ipt da amo thil bola chu just catalyst dana hi bo chu hichi ja chu ke appeal ka bol nom cha ya le isot kai ho kumnga ho chun aphai tu changya civil society organization hona bol chung changa chung chu na aban ti pi jo be diu ham chapang ho ti chu ka sei no min he sei khel okay student organization to NGO ki loi khom phap khat chun an sei ho chuna hin la ki hon program kan ngu nu chu date 10 ya he visit ding kai mai hi now te ho ga visit ding ti chu ale hichiwa chu student ho chun student organization ho chun media ho tong ka hung di hin hicha ko na chu azwa open sei tan na hichi thua chu ka hung di hin hichi ho ting chu le government in hichi attention an pi ai cha ko na chu ipi lampi an gel kho na diu lampi gel na jang chi chu ka gong ve ti okay a ho poi hichi chu koi hile apan pinuma ki thu pinum zo si chu ke hong ke long chu pan pi ngai te pan pi ti moto ki chi pi ja chu ki pan pi na ding lampi pi them ti ki ngai to hin na hi ja chu a hung zo si a pan pi no ma ki thu pi num zo si welcome hi na hi chu chu ki hon ka gel khel di pu a hin la a ho khat chu government in EP ti le 29 ya incident chu date 10 ni chanai ma chaum lo na hichilai ka chu hi ai visit ka hung ta win amon media an puiwin amon epilan bol na we chapang ho ta diu hen ati we ahin la chapang ho condition ka ve win sangam muni na ko na Kuki Women Union lam kai hung ho zo si chu 20 or 25 experience nge nei ta win katina chu 92 93 lai galaya chaga hon sin hi riu chun abang khat chu doctor nurse jong tam omuvin na chule hi chi chapang ho condition ni kahung hlunu win nu Hatlhing jong aumin na MDCP jong aumin ka bon win ko media ho to ka omuvin ai la chapang ho condition ya ki ve dai le a hel lang hi su kha ta boi ta twins te ni aneu te ni chongai hoi le chongai sang jong hi boi ta chuting le pasar pa lalmun sim ati sada sayeng ai la hilaya chu medicine lang ho imacha chu availability hi lo ham iti ham ka he poina ai la lang khat oi mo na chu ai wanga hi pun chapang ho hi anu apa au athi zo apa dai ami pi jong chun ti za to thasi to lunghem na to hi program aman wa chu chapang hoi dei bang ta care thelo ta chu a care thelo ji wa chapang ho condition ni hoi ta lo ta chu kyo jong hi cha ki visit in tin ep condition ama ep lo thei ham ti chu khulanga chun langkha lang chun aum na diu ima za kai chu icham 70-80% wang chu su felai tai ai ep le chapang ho ki visit in tin hi cha kon chun student organization hon jong media ho in puyu in tin cha kon chu government hel khat attention ep thei ip agon them ti de na za la chu visit a chu ka chi wa hinai a hin la chapang ho condition na ki vet ai le thei ta pon in sungmi to ka ki ho win ale ani adon ho ka ve win ama ute anu le pate ho unu ho ki kosa na ti taw te na ei customer jo ei culture chu kosa ti ho an ki hon ho chu chapanga ding achu ma am talo mal cha tha chilhum al be se ti care talo mo ne a ne ole chop lo wa chu ale ni sia a visit ding ka ngai luai ka hom thoi ti za za hung na chu lam pa ma hi za chu chule society za chomin a pha theina pha adong theina do ta chu ni sia chu boi jang ta ja chapang ho condition ni a hi thelo pha da chu
a pet a chu emergency a jing denga chu kipui la su a Chilai ka su akiti jidan su kial kho ba se jian na kial kho na pu na wa ji asu aphading su anaki dei kha ji asu anaki bol hin tin na chi chu langhanai ge le phamo sa hi po langhanai ge ki le pu in an sai ke su di ki na kin chilai chu ga sei thek yom dere hi chu ma sang sun PMDC ko ma in zo a question hin bol su chi chu very serious en ga ngai lau tin PMDC ko ma ga he no mo chu hi a hele in zo a pu Ngamminlun Kipgen na sai chu Circle MLA sule social welfare mopo minister ho ipiding a silent hiu ham visit naga bol khawam ipi response in pi wam ala tu jana hi thip no ham ipi hitam si hi na piti da nangma circle a hi na hi ji sung sang thu hin na experience deu da na neu khat na hin sai hi thil so zo wa hin hi chi thil so ni a hi tarik som thum som ni le kwa thil so hin ke hi tarik thamasa mei som ni le thuma chu ka chi su a tarik som thum ni a ka hong to hin ai le kong to ni kong thun ka chu hi chi thil so hi WhatsApp ma kam in ka kinung le wa thei ta pun ka kinung le wa thei lo na chu pi ham iti le social welfare minister pinem cha yong ka kimu pino aban le ke ho ka local MLA pu awang be u new mei amang chu ka kimu pino ama dilhi a chi ale ama chu ke ya dinga chu ka leader a hi in ama kam sung su ka hello wa ka che su a hele WhatsApp dong chu vet na hele MLA hoya ham MDC hoya tam tuna minister hoya ham ti chu akiman pa chun WhatsApp ma chu anok no man sut jeng e yong chu la mo lai su thei he kit ta lo na chi phana chu MLA to ki mu ton tin local MLA to athil dan ki seyin tin chu teng le social welfare la tu a minister pi nem cha jong hi to ki mu ton tin ngai dan ho chu ki la ho min tin hi cho thu be chu ka po su lo le ke ya ding hin ga hun diong chu ki phat lam om tai kom nam mu nam panin ipi ga bol dong nang kata sata chu ka ga hat lo lai hi je chen kati in MLA local MLA pa chu dilhia panin ahung thun thunin ka ga chi in sar hi tabang igam sung thil su om tan WhatsApp dong ho vet dong le MLA hoya ham MDC hoya ham ei ni ki got na ngen a hi ta ye hin nang kam chang jal wa chu kana che su a hi le ei na nga poi ima cha yong inform ei bol poi ima cha yong ei se hei he sa poi na ti de ham ka ti a kana nga hin ke wang jing la ka chi de ei tai ka ti le aman yong i pi yong la tu lai ta hin kam boi be se yengin na he no hin government sung ka boi naw om ji hin nang na chi ala ke ka chi in ka gelin nang in na bol chu ke bolin ka gelle nang na ta sa ta hilanga chu nagal haya hele siam langa ken sei thei chan an na sei tang ka te atin dang ka sang som hi anapun lang thi te ka gal na he tin ei pu sen na hi chi chu ka local MLA pau to ka ki ho na he ama yong wang chun chan ge pha pi ham siam pa langa ti chu tu chan hin ka ki mu thei hon hin na ka hol si le ka ki mu tu thei hon pun tu ayong hi tu yin ka hol le tu ni discussion inei di je wa hi ipi ngai dan na ne yam tu na impact ti wa hi tok so ka yaw de hin discussion na ka yaw de hin ipi ei ni lang sa ya ipi hin sei do thei mam ti hi ka sei go in ka hol le api pa chu ka ga phone na hele di le chi ti kin na ya chu MLA pa hin CM langa hi high level la hi i chan ge e pu do pe wa EPA bol pe ham ti wang chu ke ni ka ki ho kha hon lo lai yen ka he pun aban la ka che su ma sang chun pi nem cha he ki mu pi te ding a ji chu social welfare chu ama mo pu na hi ya chu aman EP advice EP no mam ti chu ke yong chun ama advice lo wa chu social welfare lang ang ta bol di na chu ka mo ti thei lo hi ya chu ka ki mu pi go le adam poi
koi macha to aki mo poi koi macha lut sa poi ati ven ei lut sa po ven a hi poi acha ai nu wa cha hom nu ko ma chun ka sei gon hi adang thu a hi poi kai mai thil so thu chu ka sei gon hin jing le ka chi de hin present abol no mam ai lo le ep advice ep no mam ti chu ka sei gon hi bo we ka ti ong le anom de po ven ka da a jinga chu ke ka chi su pa e tan na han je chun tu chan ge yong hin minister nu ta yong ka ki mu tu hon hi lai na he chi chu hi in chu tieng le ip chu hi ta yong le tu ni nào mang min linin ei question ho chu question thei ngen chang hi ye a hin la ke ho ka din mun no ka gam mu hu nei het thiêm diu khat chu mla hu ga ki chom sei na helowin na ei ma zat mi ta jong hello chu tieng le a party sunga yong chu tu a government vai pola wang chun coalition government in a yaw na we he yong le ep ti de ham a government founder mong ho yong chu ahung he khakin hin ka mla pau yong hin na ip chu te yong le ngai lut na ho sa na wang chu ei nei lo uham ti chu tu ni chan ge hin ken jong ka he thiem thei pon ei question ho le ei dong ho dinga wang chu do thei lom ta ngen chang a hi ye a hin la government ho sa nga ei ngai lu diu pathienin jet le ve ya u le nau tam ta hin sim pe win ke to ding hial ei to pi ding ka sei ding hial ei sei pi ka bol di hol hial ei bol pi a ka pe di hial ei pi ding hi tam pi ta hi pathienin jet le ve ya u le nau civil society lang a hin hin pe win a hi le government chung a yong hin adi ta chun pathin le iso pi u le nau te ho chung a hin ka ki depend ma yin na a government ho yong hi chu ka noi se na connect let na hilowin ama hon thil so whatsapp facebook news si abo na ja so ke wa ei don lo lew hi cha chu ipi ba ka sei dham na hi point na thil dang cake enjoy sayo kkl ti tau ti adang dang ho chu am ho pt de organization hi wang chu circle am ho lang hang su hi lo hin na ta chu main focus enjoy question i bol chu circle mla chu le social and welfare minister tu na am ho hin ept da na hingi circle mla pa jong chu delhi dan dan hi la chun ho lo chu hung ki le ki na lai se na ai le pidinga aga vil na di phat nei zo lo ham si question tek ta khat min si le mla social welfare tu minister nu in zong itira na chu hi chi ke sung sang thu hi mdc khat lom a ina ga chi aga ki mu pi ki go na la itira na sa mo na akoi ham ti hi pitira la hin na interrogation mark le ta khat tan chi hi igel phat ding wa lom khat hi ti chu ta lang na ka hin aji chu vote ipo hin na ai hon vote ipi wa ai hon ikis ai hon lam kai ham hon ilam kai lo lai ho chu i boi di hin chi chung a hin pi ADC nakipai no event na le pa cha nung ta na hi na thilbon dan chu alang ipiti tha khat ta banga om nei hi zong le na thilbol lo hengin lang sa asun mi zong ne lang khat sa asun hoi ta in pathin pan pi to mi pi support na khat he ti so imudo in ke pam le jing na hin la lai sun question len ta khat om tai ti chu om ta in ke pam le jing in tuin abanin pu Kamthang Haokip ama ko ma iga het nung ke no so hele to hi chi hung ki sai pen so ipiti di ha to ikhat MLA ahilo circle MLA ahilo le minister ahilo le ipiti da hi chi langa mo pu hon hung ve hi zong le nang ho in hitia pan na la wa hitia naga vet suinaw hi ipiti di ha ama ho langa ko na of course ama ho kendra ti tau te ako na chun imacha ikhat hi zong ama ho langa ko na bi so at least sai ako na nang ho ko ma ipiti da hin to sot na ti tau te na hin to sot na thu a hilo le ipam khat be umam na za avam ti dan deu no ho langa ko na ne khat na hin sai pi thai ma
amo lang ti chu government side government lang side circle em lai ti dan so okay hong pang zo hi zong le no ho be hong hapan bo hi ti khati ti na thu sai na ti dan chu support ti dan diu ti taw te na hung kha lo ham lang kha da chu support ti ding a chu hen ha ling ti lo chu jing loi ai la tu din munin wang chu na pu tien hau kip sai kot MLA pu na chu le pu GS hau pu zo ikhat singat constituency MLA pa amani hin visit a jong amani satta in visit hong bol win na sangam monin na chun ang visit hong bol win amo ki thopi nang chun 50,000 it's pi honin na in family til alloy nu chi to hong wen hi ti chun ngai luta in til kho no jang hong nei win so ting le sadar his langa kon hin sadar hills ADC a kon in MLA MDC member nga ham khat cho hong win na a ho sa CCM lang ti taw te mo chun 40,000 ta bangi ki thopi na hong pi win na hi ti ho chu mo la kon a response umai hi lai ka chun hel khat ga se beleng government langa kon a chu I hamtia a government amoho dem na ilo le mo sei si na WhatsApp mai maya khat in agu gala hoi laim khada ga sei leban ajing hi atha hi lo lai le police na man tai ki ti chela na ale ipiti le 29 nia thil su chu ipiti la tarik som chana chu det 10 chana chu government don lo ale CWC DCPO District Child Protection Director pa wang chun anbui pi na abui pi win amo jong amun jong aga phawin hilanga ding ti ki ngai tu phat chun chan pur CWC to DCPO to akikon tekovin athu chu a hevin ai la hulang kal hudiu tai ti phat chun transfer imo chu bol ngai ding a hi ti chu hin ai la ama hon athua wang he nawin ai la hulanga ki huda an de lu ba mo chun no mo sa na thu sevin kyo kon san lo ni piti le hi chan ge ti chu se ve na ain cha chu ken ka sei chu ipiam tia hi le hai ta chu no ho kon san na lo wa la do thelo phaloi la government ipiti le ni som wal ta chi chapang hoi anu apa awu cha thei si thita a chat thelo ale ane chaung ki hol thelo buong ki hon thelo chapang bu chu I ti le ni som lang ta don lo dai lo am tam na chi chu hi ken ka sei chu a hu ta hi le kion ka protect diu hi kion ka care diu ka bet kol ni ti wa hi le a nu le pa au nu expression na pi dom le amo hi ipin ne sa dom pian na wa dom ipia na khan le sa diu hom tu ni khon hin sem ka ti le ki ho lang a kon chi chu thei po en la ki hon through ministry amo po lang department na ka report ai sa ko na chu hung di he ti na a department lang amo po lang ki ho ta sana wang chu ki ho gela wang chu chi chu ta san thei lo chu tu chana ban don lo wa iti ipil ki hu den lang ipi hen lang jong le WhatsApp a Facebook a printed media a bona thanga mata viral gam ta chai wanga government ipiti le thu chan gya pan la lo ham na ai la tun wang chu pi Hatlhing Phaitol MDC nu ho pan la na zalin Tamenglong disia kon hin express ya ho mu theding ti wang chu ke ta ki zatai na ki paum le ai la aba na chun imi sa kha I chai nau te khat akivet zo lo ji chun ke kelin panakila in mi pi zo sinong support e bolwen angai na zo sin ke kel bol hi pon mi pin I bol hin ke kel chun ama pu ye hin na alam pi diu chu ako mu pya practical a tha po do chu ke kel hi na ai aki thu pi ato so chu mi pi zo si hi chi chun a future chu chapang gu boy anu le pa sin sa dium ta hi jong le iti a future chu iti sim phat diom education line iti puiwa ipilam pe ai puiwa hi hoi imit su diam chi e ho mo pu nai tai ke ken ki hang sapa hi cha chu mi pi zo sin a pu na za la sum le pai ka he poi tha le zungai ta chu hung pang kho ma to a hi amo hi class 12 chan hi chi ho ma hi 12 chan a chai theina di wa hi permission ap wa admit ki bolai tan na hi chi yong chu DCPA through so that's CWC through adi set in DCPO chuachan pulet Tamenglong pa hin apon adi set ne ha kho sa ma win atil chan mo chunga na kilung hang jong le tu hin Lawmpi zo chu in gon pi on le hi chi chu hong hi thei tan na ai la government in
dei dan khat chu government in to en ingai lu je lai kho sa ji chu hi chan chu pan ila tai ma bana chapang khat kum somwal som le ni lang chan class 12 chan hung pass na chapang gu hin sin kha in kho kha din chu source income government na ko nai ma cha nei pu we sanga monin chu acha aki koi na lo chu ke kelin mi pi le pathin suanga kinep na zala chu ki koi sa awa da poimo ma le ki hon ngai tu taw nge tai risk ki la ji ngai ai la hi chi hi chan gi ai ki thu pi bol nunga government a kho sa hi le tu ni khun ke kel pan la khel khel ngai poi any scheme in a source of income the hi na government side da ko na chu hi cho wang chung i ti jong le ngai chat hi jing na hi chi lai ka chu hel khat ka se no na dan su hi a hi le in spite of no volunteer na ki bola ni thil na bol wang chu langa ko na chu support neu khat be wang be se poi ti dan hi na si gel thupi ding ta khat hi in government nin zong gel lo hitin hi chi ipi ti dan ham ti ho le ho iki gel pha no ji chu gei lo lai hi na to azong hi phat un na la hi ti sin sen ti ai le tu in pu Ngamminlun Kipgen ko ma iga sainom ki no cha hi a hi le chadong thil so a chu ti dan chief minister zong si thaya minister dang thupi ta amun ge a visit a ga bol thewa ai le hi chilanga ai ho kai mai tragedy a p mdc a minister ho ina ga wa le le a ga taw le le ki ti hi ep itiran hi ham hi chi akile tun tabang no min na a azi su iga ge la hi a hi le pu na thei thil ta hi na hi chi itirana chule enjoy in sai kit kha dong su mla circle mla kha su itirana phung le jang ki ba lo ji a chu hit the bang lunggel zong su ga thai ham is sung sang thua hin na comment dan bang lunggel na le a cabinet minister hon incident masa cha donga aga visit a ball ho eng ham le la ep right ep level a cha ball ham chiwan ken ka comment thei pun na ma chu a chi thei ve ka ti thu hin a zo langa ka ga sei saum sen ke la zo chu clarification joy ai mi ki ka ke chun question ka do hi hin ka ga sei lo chu hi le MLA ho tua nin do pa chu sim alu the a cabinet ho to gadel the ki ti chu ipi factor lu nam ki factor lu thu pi che ho he social organization ho hi it is da e ho a hello ichen hom pi te ho social organization hard win number 1 media the thang a hard win chu teng le ki phin hi a hard win tua he tu chen ge ya he pan mun ila pi honu te ho phaten dong le chun civil organization abol thun mi pin I het lo lai mi pi kung hi lai koi ma cha mi pin nu naw ai lo la akiphin akama he ka te ti ai tv maya akiphin ai lo pri kha dom om dom te ka ti hi pun ai wang hi chi chan ge ya chu ki organization hi amo hi ki form sa hi ji wa siamin yong aki cha ka ka sei lo na gu chu inam chu chot ta bang ki form thaya ai lawal ki phin ne bol thei chu le chun azwa siam yong che delia pana thu an sei de ka ti nei bo na aman sadonga aga vet to kai maya vet chu compare ka bol hi hin a hin ka ga ti chu inam chu e ho inam itabang nam ham ti ale chun boy le jong le ola jol dam thei nam e amo he a boy poi a bol di na bol hen nung le phat ong ka nei phateng kimu ping ka te ti thei ngen chang chu hi bin hi chi pa ka pu na de bo we aji chu amo chu ipi ake kang chum he ai ho chu ipi hi chum ham ka ti ipi thau ake kang chum hi wa ham ka ti aji chu I hin hi iki bang so ke bin a hin government in amo langa thil so Phaitol donga thu so I phateng le seilo lai civil organization ong ki pat masanga ki gong masaji we hin ai bin e ho ku ki cha te chu thil ong boi phateng le hin e ho local MLA chu sei da bin lang imi piu ki san yong hin tuai cha dong hin them khat WhatsApp group ve on avet thu hin na avet wa anat pi thei po bin zan hi achun Father's Day ativen Father's Day ya chu new suga sim leo chun ho in yo sia Father's Day koi ma cha in 1 minute silence hi chi incident chi po do people ahin ke ho khua ke ngo cha Father's Day ka mang win at least 1 minute silence su kanit pi ka ga sei lo na kin ka bole ka ti hi Father's Day nya nu pa ne lo chi chapang gup chu chula ai ale new so hung pe na chu Father's Day mang gi ti chu Christian ho chula ale Christian la yong chi amy adang chu sei dau te new sa hunga ki kap ma chu Father's Day man ni chun hi chapang gup ho nu pa thilo
zan vet sa minute khat silence ta topic nga khat sa yaw lo pi chula he chu chun ipi vet sam til not only our representative even including our civil society ho ikingai lu po weti chu number 1 hin ikingai lu theina dinga chu civil society organization on them khat azwa ka se catalyst apan thu hin anung thop bi chu public in holy thing up lawa ma chu organization chun ingai lu ji wa chu nam ho tham khat chu agel kho ja juan seitan tarik so ma chi bola pu ham ti chu ke version ka jan ai ma clarification apin ha sata ta ja pu diu de dia chu la bol chu but my question is public e ho phai tu la tiu te kabol the ti ho chun play card I choi taw tu chan ge hartal bol te ka ti hilowin hita chu inam ding wa chu government son ding chu koi ma cha tu chan ge num chi chun ipi vet sawam te inamu imipi chandan ikilung set dan he a hi thei hi line CSO ho itabang ki chom hen lang bol yong leo e sot kai lam kai hon hole ati lo wal am ho nga thil bol yo se mo se he ding hen he chi ja chu phatteta inam he ikivet phat ngai ti chu tu na appeal a public impact Kuki channel we ho jo se ho khoma ka sei no me sei helm le ngai da mutte ki pom he singin len sei dan so hi le ai ho le ho ikingai lo zio ikito da lo zio he ti mai tai wanga public ho sun tuin hin sei kin le iti sumjong kip to a ti ka sana an sei ki am ho chun hin sei ke team ki dina isi tu I sei wal hin khat la khat hin ta iking o le jin ai wanga chu puin nine sei yong so adi he na adi he ki pa le jingin ai le tuin injo puin nine sei mang sun PMDC ko ma sun ka si ki no hete injo hung ke sai hi chi thung so hi government in na sa lo na hin nei ti thu hi hung ke ho ta wen ai le cha hi public hin ti daw ta di sana lang thanga no ho area langa ho hi tia ki phin na hi lo le play ka doma bol lo ham ai le lo wa ta hi zong le ai ho thing hang mi ai ho Kuki te ti daw te hen chi ipiding ai bong am lo ham ipzi hi dam na lunggel dan ne kha hin sai ta di go cha adi hiji kai mai ho kiti hu national highway hin na a public chun ikiphina pungka khat gari itin yong le Manipur pumpi chu boy de he yeng na ai bangin a civil society ho ti di dan ham khat chun kiphin ding mala chu om dan chu kile phat lam dan no yo ha ole ipi ti dan ham chu ka heta poye aki phina chu khat sa om pu win na ake yong chu ka ga chi in tarik gup nin ka chi in tarik sagi ni in achanu garin ata kha kip nu chu na ti nu chu sil cha la ka ga ve pai pai yin achi pet yeng ang chu gari chom khat yong chu anating kit ta hi win na IP chu yong lai mayo se chu a leader ho ki thiam lo yong himayin te kati mayin a hi om dan chu e yong chu ichunga leader ki hi in hiya chu e man nong idei ta chu bon bol tangu ti chun strike ball tangu ti yong chu ga ki sei jap thei lo a hi e chi ya chun ban ima wang chu hi chi thu do la hin tu ni chan ge ya ki phin na wang chu lo lai e hi ki phin sang chun itaw na thei thei ki tawin tin cha te nau te ho hin so thei na di hi sum la pai ki podo in tin ai lo le u le nau in ki thopi ho wa kon hin hiti chun ama ho hin so thei na di lampi hi ki ngai to hen ti ngen changa chu aki che in la chet le lung nat to abang le za cha to aki ko min a hi le I ma cha bol ji yong chu ki hello khop dan hi a ke ti a public ho ti chu na hi je chun tu a hin cha te ho yo KKL president pan a sei banga chu adin mun nu chi ve na hele anu apa thi na ka he ma ho yong hi I hung ti diu ham ti bo chu idip ilai ki do ma a ki le ata sao I khoi lam asat jap ji nga hi la chun lung thim yong chu amu mal long phei lo kho min a ki min na po na lang yan chun a ki chen ei thi man a chi ei ho thing lang mi lung ya la chu ei thi man na chu ipi ban ki bol dam ti chu hi mai pe de ye gol men nei tha la hi lo ti dang da na ku na ki phat lam na yo chu hi di danin ka yelin ya chu nin thu do nau chu
ke ho kai mai area Phaitol segment te ho in hi chi ki phin di lampang chu an yel ta lovin cha te hin kho adam di le adam lo di pau hi chu ho bo chu an ki ngai tu le tu in KKL ho le KWU ho ahung ki thovin he ti chun tu hun dak tol dong avet sa win dak tol hon dong fin ave win avon yong hoi ta avon pe ni khan nin ke yong ka ga visit ki nin dam lo pum puma pui do ye chun iti mong mong na wam ahing adama hi thungu he nam ti chu ka ga visit ki he le anadam sel sel lubin ana hoi sel sel lubin ka ki pa ma ma e tapovin na achai na lamin thu gungul neu kha hin dong jing kating PMDC ko ma chun hin dong pai jing kating ka iga he no mo che hi la public hon jang he nom diu kata sanin MDC khat hin minister pa chule circle MLA ti taute sorry circle MLA chule hisi minister social welfare tu nu na ti taute amo ko ma ipi thulu na nei no mam chule thil ki bol ho hi izan apha hi tam chule mi pi ho adinga hi chen hi tai ti a neu khat thulu na message ti dan diu ga ti taute na ipi na sei no mam cham khat nei ga sai pi ti diu tu ka gel wang chu social welfare la minister nu yang chu adam lo ji a chu aina ki mu pi lo win ka yelin tu a hin dong phat lem chang ka nei teng le gachi a gamsung thil su cha te ho hi EP schema EP ngai tu pi a EP bol pi thei hi de ham ti hi ama ko ma yong ga seilang ama in jong phatachan e gel pi na win te ti hi ka kinep na hi in aban le local MLA sar awang bo new mai yong hi dili apana hung thun teng le ka ki ho na hon chu ama ko ma yong chi in katin CM langa high level la hi sar ichan na pha ta am ipi bol be a hi chi cha te hin kho di hi gel de ham tilang ama andong agel thei umin tin e pan pi thowin te ti hi ka kinep na hi ye dai di ta sanomin na positive result hung in te na hi le pu Kamthang Haokip president KKL general headquarter ko mai ga sainom so as a president KKL khan hi na ipi mi pi hole organize undang ho ipi vai tha na ga nei no mam hi si kai mai tragedy chung sang thu a hi mi pi ho zo si ka ki pai pathinin gen thei cha ga te ki thu pi thei ding le pan pi thei ding in ilung ko do hong su ke in na ahin la tu chunga ke kelin akitu le ki doi pen chu inam I society sungwa ga ki sei mai le politics a ikitu ta povin mission a ho le bi a ikitu ta povin ahin la khan khuahin ki lung se ki ngai lu na pa hin ki cha hin ki tu tin pan lau tin le phat khat teng le pathinin in dok sang diu in su tu thok tho diu ki tu na ki cham na hum tho li ti hi tu ni bon ka se do ki ti ja chu hi chu forward ka bol jing oi na ain chu le tu chunga chapang ho chung changa government e don poetin ila sieve aila ki phin na chan lom wang chu aki bol pui hila practical in hon ingai lu naw imi sa hin na pa chu ipodo tawe na ipodo pau chu amon jong hin mul hin bol naun te tia hi ta san nei ta ki chi hi ki pe hi ai la hi cha chun chule a khat ka sei nom ki khat chu mi pi ho zo sin ki thu pi na online hen lang and in case hen lang ipi on le silet chen ni le pon WhatsApp group ka he poi personal ka he poi local charge ka he poi organization level in tam pi hong lo ni cho zo si tu le tu hin su tu a phatta audit bo lai chu news a media a phata hin ta la chu zo teng chu le ain sung mi to ki ho ki thulu na dung zu ya chu he chu ho zo se chu chapang ho mi na hi aum kham chu koi pi ding ti chu ki thulu na hi chi awa je na lai na hi chi chom cha kha nei hi thim dio ka ti lo na chu WhatsApp la EPT tam ti koi son za za om ji chun chu hel ka ga na no min tin na khunung teng jong le hi chu nan pi teng la mi pi ho ding a proof so hin tin na hin jong hin pi win lang ke paum le jingin ai le pu Ngamminlun Kipgen Ex-Corporator IMC pa mai ga sai no so atai ni cham cha ni ga sai pi ding ho so ga ngai sang na cho hi a hi le government side civil organization chule mi pi ho zo si dinga hi chi kai mai tragedy chung sang a hi EP thu ha na nei no ma ne khat ni ga sai pi
Okay. Ehon nam hi bui the yengin na kati chu jowa shape ta ben hi chi kai mai incident je ahin nung le ma le izat inamo tua shape bang jen kilung sit na ala ki happy na pa hi chi chu a platform wa inei wa phung le chang ai lo le hi choi ekoi do wa na hi chi chu ai lo wa le society wa isim na diu lampi om pon chu teng ani na eho hin politics hi zui thu be set povin vote ilha phat teng le ke citizen khat ka hela ka vote pe commanded ka pe te chun na bol lo le ti thei pa chu chi chu ki phin na ka ti hin ke ti chu play card chu helawin ka right nang ti da na jo vote ka pe hi chi pa sei thei nam chu hi teng le leader pha hung do te ding hin ajwa highway hi ja ki phin po te adia de hin ka pom me aji chu ho christian cha te hi mi hospital la ho ade den mi athi phateng la mi akiphin wen a patient part ho e bol po win tu chan ge hi chu chu pi ham te ho ji kan no me ahin ke sei chu chi chu hi lo kin vote ka pi ta ja ka pi te chun mandate ka pi chun ep chu ham ability chu ki phin ne thei pa inei ta ka sel leader phai nei lo ding hin chi nung le hi chi kai mai incident a pa na he public ka pon ju teng le social organization ka poi ilam kai ke poi till he forward na machal thei na ding zo in hi chi incident hi hwa hi ta hen ti chu ka sei no min he thu sum kai mai incident hin ai ho ku ki nam pi sung hain ki ngai lu na ki pum khat na su le lam kai ho adinga zong ki hil na su le e ho adinga maban ting le machal na su le cha te da ha ho adinga zong phat thai na in ki hil na hum ta hen chi chu iga se ho hin tin tunia ding in agenda Manipur discussion ar hi chan hin ki chai tai su le tunia panel thum ho zo si zong impact tv Kuki channel thalang in na chungwa ki pa thu ka hin sei na hi si hi tuni program i phat som pin ho impact tv Kuki channel official website a comment le feedback hin pi theu hi tunia ding in hi chan hin ki chai tai na bon chawin mangpha